Danas za vas imam najbolji po meni cheesecake, a to je baskijski cheesecake. Prvi put sam ga probala nedavno u Španjolskoj i toliko mi se svidio da sam ga morala napraviti doma. Uspjela sam naći recept koji je identičan tome što sam probala u Španjolskoj, a to je da je u sredini mekan, a izvana zapečen. Znači nije težak i masan kao što neki cheesecakeovi znaju biti, već je lagan i definitivno ga morate poslužiti uz šumsko voće ili višnje, jer se baš okusi tako upotpune. I jako je bitno da izvadite sastojke barem 1 sat prije nego što krenete pripremati, jer sastojci moraju biti sobne temperature da bi dobili najbolji mogući cheesecake. Što se tiče sastojka, ovaj recept sam prilagodila da ima malo manje šećera od originala i opet sam koristila domaća jaja i bourbon vaniliju, ali vi možete slobodno koristiti aromu vanilije ili kupovna jaja. Također vam je bitno da koristite sir puno masni, nemojte koristiti one fit verzije jer onda nećete dobiti tu teksturu i tu kremoznost. Također vam savjetujem da dodate obavezno koricu limuna jer baš da tu posebnu aromu, tako da nemojte to preskakati. A najteži dio je čekati da se ohladi. Jednom kad se ohladi do sobne temperature, stavite ga u frižider najbolje preko noći i onda ga poslužite uz šumsko voće ili višnje. Vi izaberite i uživajte.